أزول فلاكوت أزول شنو 19 دي أوت 2024 19 دي أوت 2025 أسا إدي زين وسواس غف ثمتانت نيون ونازور السوازاليس إذا غيجان مشان يجد وليم ذا إبراهيم بلال المن دوايا أما طاف نفوامد في غري قيل الله ركال هذا ستر تجميد مزيا إيو نازور مقارن أنواع إبراهيم بلال إبراهيم بلالي اسمي سحقاني الربيع بلالي إلو لسنة 28 ديسمبر 1933 في هدارت كيخليجن في جازتنا في على في الولاية نصر ديك سكواسن 50 يوناكي داردان غير تمورت فرنسا أمنتا أمي المزيان لواني يوكن اللي يخدم عروس في تزوارا التقراولا 54 يشم لا فيدراسيون دو فرانس عندها يقدس كديم دوكاليس مقال أمن الشام دي تمزيس يحمل تازوري يحمل الشم يرويدي تتيزوزن دي تمزيس قسمي الذي تمورت الفريد الأطرش يمي يحمل أطاس الشنايوس ديك سكاسة 1956 يملال الشيخ الميسوم الشيخ عربو يزقارن فريد علي عموش موحن أكدوية سين غرس يشم يوكن أذي غر غادي يلمد تمسيرين نصولفاج ذي كليشي ذي القروبة نلباري ثمناخ نفرنسا سينا سكواس 56 ديوغ العود ينس أمزوار سينا كين يملال كود داسني من عازم دا كامل حمادي دا شريف خدام أكدوية أما كان دا غنتي يخدم كويس أمشوار ينس نشنا سواد منصيب يبدا ديك سكاس 1959 عندها يكشم على لاكورال نتربعت التقباليت الجوق التقباليت ذي الراديو فرانس الدولة عنايا ندير شريف خدام في الاستان هذا وصلين نسام زوارو يسلسل غور تزريقين لافوا دي كلوب عندها لانت سنات تزلاتي روحا يثري أو المغيبة دغا سنة 30 إذا تمسلاين غافينيك ذي تزواران نستي يخدم الطاس مغربين دان ذي ثمورت فرنسا أكو ذواتاس إشناين أدبذ غيارسن دا شريف خدام دا كلي حياة دا لا وزروقي دا صالح سعداوي أكو ضوية ديك سكواس 58 تلقيت ينس فغار ثفاث إمين يحمل فريد الأطرش يملا لكودس ديك سكواس 58 لواني لا دا تاكسير غيار في زلاتين إلى دي السوفا أد بدرا كان يارست أو يزورنا تيالا جماعتن فرانك صرفختن ألف روحا يثري المعان دا تسمين أضروح هذا بعد فلان سلام غف قبيليين تمزير أكو التصيار أشكون الطس 30 إذا يسعى يشنا يالا سنتر يشنا ثيري يشنا ينيق يشنا ثيمتي يشنا بعدان ثاقرا ولان يشنا ثامورت مليوني يحملن تامورتيس أطاس السنة 19 ذي أوت 2024 يعني إيليندي يجايا مشان يجد الغام يوكن أنف كسوا إيوي أكتي إذا في سنن ويرنا أضفر مرد قال يونا ريبورتاج فلاس إميم يليونا ديفك ثانبي ثينس أما التواشوتيس أما ذين دوكاليس أما ذين نازورن إذا في سن ذا الرحمة الدبراهيم بالله تمسانين ومطاف بوامات في غريب اللي لا كان لو غازون السار في الصفراء في الاول والثاني في اللي كان ازال اقل هذاك اليوم دي سانجوني وثلاث نوين ولا حواش نتنادي او واشوت المراهن بلادي بس ثانوي كساقلا تنقص يليس ميس اكو اليوم دوكاليس لارنت وكانت ناوي ثاني. On vous remercie beaucoup
de penser à lui. Avec plaisir, parce que c'est un géant, il faut le dire. Il paraît, oui, Absolument, je ne le savais absolument, pas. Pour absolument. moi, c'était une très très bonne surprise qu'il était aussi connu. Tout à fait, Et voilà, donc c'est bien compliqué pour la famille. j'imagine. Oui. Brahim Bellali était vraiment un géant parce que c'est quelqu'un qui maîtrise éventuellement l'instrument, le luth. Imaginez, le luth, c'est un instrument, je dirais que c'est pas n'importe qui éventuellement qui peut éventuellement maîtriser l'instrument. En plus, c'est un chanteur qui chantait ce qu'on appelle la chanson à texte. Et ce qui manquait actuellement, en fait. Oui, ben pour moi personnellement, je suis très étonnée parce que je ne pensais pas qu'il était aussi intelligent. Absolument intelligent, c'est le mot. Tout à fait. Voilà. Si je pose éventuellement une question, est-ce que vous pouvez nous parler, ne serait-ce que brièvement, sur Brahim Bellali, l'homme, le mari? L'homme, il y a beaucoup à dire. Tout à fait. C'était un monsieur très distingué, qui avait beaucoup comment vous dire ça, de respect pour tout le monde. Absolument. Un peu compliqué pour moi. Oui, j'imagine. Parce que J'imagine. lui, c'était surtout beaucoup de respect, de parler poliment, d'être serviable avec tout le monde. Voilà, donc voilà. Il était comme ça avec tout le monde, avec sa propre famille, avec ses amis. Tout à fait. Et la famille, évidemment. D'accord. Donc c'était un homme. Si on passe du côté artistique, lui qui est artiste, vous qui ne comprenez pas le kabyle, Non, pas du tout. ça je le sais. Est-ce que, éventuellement, le jour où il fait par exemple une œuvre, il vous demande ou bien il y a une discussion entre vous sur le sujet de la chanson? Non, pas du tout. D'accord. Oui. Une seule fois, il était avec son ami et j'ai trouvé que la chanson était trop longue. Oui. Donc je lui ai demandé de la couper un peu. Et donc évidemment, et il l'a fait. Et son ami m'a un peu disputé parce que ça ne voulait plus rien dire. D'accord. Et après, il ne me faisait rien entendre, rien écouter parce que il ne voulait pas refaire ses chansons. Parce que pour moi, je trouvais que c'était un peu long. D'accord. Mais parlons des concepts, au fait. C'est-à-dire, je parle des concepts. Quand il y a une chanson quelconque, même sur ça. Non, il était très... Non, il ne m'en parlait pas parce que je ne connaissais pas du tout la langue déjà. C'est sûr. Et il était très, comme on dit, c'est qui cachait vraiment. Discret. C'est, voilà. Discret. Donc, je ne sais pas ce qu'il faisait. Voilà, fin de compte. Et par rapport à ces amis artistes, je sais bien qu'il y a un lien vraiment profond avec pas mal d'artistes, qu'il y a un échange éventuellement de visites, je ne sais pas quoi dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous en citer éventuellement une personne, deux, trois? Il n'y en avait pas beaucoup qui venaient à la maison parce que lui, il s'était fait la famille Oui, à part. c'est sûr. Voilà, donc quand ses amis venaient, question de chansons, ils ne venaient pas à la maison. D'accord. Ils se rencontraient ailleurs. À l'extérieur. Qui est venu Voilà. à la maison? Ben, il y avait Farid et Farid Ferraghi. voilà. Donc deux personnes et c'est tout. Absolument. Les autres, je ne les connaissais pas. Je sais bien qu'il est... Parce que c'est sans vraiment- voilà, pour lui, Oui. la famille était sacrée. Absolument. Bon, là, c'est juste un hommage pour Brahim Bellali. Si éventuellement vous avez un mot à dire à ses fans, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que vous savez qu'il a beaucoup de fans. Déjà, je vous remercie toutes ces fans parce que je ne pensais pas qu'il était autant apprécié. Donc, je suis vraiment très étonnée. Et
je ne pensais pas. Il faisait vraiment ce qu'il voulait pour ses chansons, ses compositions, et je ne me mêlais pas parce que c'est vrai que je ne comprenais pas la langue. C'est ça. Et si je vous pose une dernière question en fait, si vous avez un souvenir heureux à nous communiquer, ce serait lequel? J'ai beaucoup de souvenirs heureux avec lui. Tant mieux. Il était un homme droit, surtout. Il s'occupait de sa famille. Il s'occupait très très bien de sa famille, de ses enfants, de moi-même. Donc je n'ai rien, sauf qu'il était un peu embêtant, comme tous les hommes, voilà. C'est sûr. Comme tous les artistes, beaucoup plus. Hein. Oui, le domaine artistique, c'est un peu vraiment. Oui, le pauvre, il fallait toujours le plaindre. Il y avait toujours quelque chose qui. Ouais. Mais c'était un homme de très bon cœur, surtout. Voilà. Lui qui nous regarde du ciel, quel est le message que vous allez lui passer? Là, il nous entend, il nous voit. Moi, personnellement, c'est qu'il me manque beaucoup. Parce qu'il était très embêtant, mais c'était sympathique, malgré tout. On se moquait beaucoup de lui, même pour ses enfants, surtout sa fille. De temps en temps, elle descendait nous voir pour dire « Papa, laisse maman un peu tranquille. » Vous voyez. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre franchise. C'est vrai qu'il nous manque énormément. Absolument. Il nous manque tous. On n'était pas préparés à ça. Absolument. Voilà. Il n'était pas malade avant. Non. C'est des malades comme tout le monde. Oui. Mais pas au point qu'il... c'était peut-être son genre, quand il voulait faire quelque chose, il le faisait discrètement. Alors, il le faisait pareil pour mourir, voilà. Et il est parti sur la pointe des pieds, sans prévenir personne. Merci beaucoup, madame. De rien, dernier monsieur. mot pour notre chaîne, pour les gens qui vont éventuellement regarder ce reportage. Qu'est-ce que je pourrais... Je vous remercie déjà d'avoir pensé à lui, parce que je ne pensais pas qu'il avait autant de fans, en fin de compte, et qu'on l'estimait beaucoup, énormément. « 62 ans. » oui, c'est toute une vie. Hein. Aussi, il faudrait que je vous demande quelque chose. On verra après. Ouais. Mais voilà, il nous manque énormément, malgré qu'il était très embêtant. Voilà. C'était quelqu'un qui... C'était un homme avec un grand H. Oui, qui prenait vraiment sa place. Et voilà, c'est dur. Mais bon. Nous sommes toujours avec les témoignages sur le premier anniversaire du décès de Brahim Bellali. Là, on est avec sa fille, Madame Yamina. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas d'où commencer parce que votre maman a tout dit. Mais la première question que je peux éventuellement vous poser, c'est comme c'est la première que j'avais posée à votre maman. Que représente pour vous le premier anniversaire du décès de votre papa? Alors, comme l'a dit maman, c'est un an. Ça a été une année pas facile. Donc, il faut... c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Comme dans tous les décès, voilà. On est passé par plusieurs phases. Il y a eu des périodes plus compliquées que d'autres. Mais voilà, il faut se faire à l'absence. Même si cette absence est insurmontable, on doit continuer à avancer pour nous, pour maman, pour nos enfants. Voilà, il nous a aussi laissé
un bel héritage. Absolument. Et voilà, malheureusement, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et on doit accepter les choses. Après, moi, ce que j'ai toujours dit, mais depuis le premier jour, c'est que effectivement, il est parti au mois d'août, en toute discrétion, comme il savait le faire. Mais il nous a épargné de plein de choses. Il nous a épargné de la durée, de la maladie. Tant mieux. Voilà, c'est ça, Dieu merci. Vrai. Il est parti droit comme il était et en toute, avec toutes ses capacités au fait. Exactement. Vraiment. Donc, Dieu merci. On a été facilité aussi dans cette épreuve. Dieu merci. Et parlons de Brahim Bellali, l'artiste. Vous qui l'avez côtoyé éventuellement, vous êtes sa fille. Concernant ses chansons, je ne sais pas si vous comprenez un peu de kabyle ou pas. Pas du tout. Du tout. Mais moi j'ai plein de souvenirs, contrairement à maman en fait. J'ai plein de souvenirs de. Alors papa c'était pas quelqu'un qui arrivait dans le salon avec son instrument, il jouait, il n'était pas dans la démonstration. C'était son jardin à lui. Oui. Mais malgré ça, il le partageait en fait à sa manière. Moi j'ai des souvenirs, je l'entends dans sa chambre en fait. Oui. En train de jouer, en train de répéter des morceaux, en train de s'enregistrer. J'ai plein de souvenirs de galas auxquels il a participé, des mariages où on a été, où on partait de la maison et il avait toujours son luth en fait. Il était toujours dans le coffre, on partait avec. Et parce qu'il allait il allait obligatoirement chanter un petit morceau, et, que ce soit dans des mariages, dans des baptêmes, dans des galas. Donc moi j'ai plein de souvenirs. Et contrairement à maman aussi, quand elle disait qu'il ne demandait pas trop son avis sur ses morceaux, des choses comme ça, moi j'ai un souvenir, on était dans la voiture et c'était une Renault 9 à l'époque, on partait en vacances et c'était des cassettes, et il avait mis une cassette en disant « Écoute la musique, qu'est-ce que tu en penses ?» Et donc il était quand même dans ce partage-là, donc moi j'ai plein de souvenirs. D'accord. Et vous l'accompagnez dans ces soirées On l'a accompagné dans des... moi, j'ai le souvenir de 2-3 galas où on a été. Il y avait un gala où il y avait les sœurs... c'est les Djoudjoura. Djoudjoura, oui. Voilà. Donc, c'est très... exactement. Il y avait un autre gala aussi où il y avait Farid Arabe et Farid Ferragui. Tout à fait. C'est ses copains d'ailleurs. Voilà, oui. Farid Ferragui, il m'a appris à nager en Algérie. Hein, donc, j'ai des souvenirs très précis avec lui. Donc, moi, j'ai plein de souvenirs. J'ai le souvenir d'un baptême aussi dans un café, je crois que c'était sur Montreuil, où c'était le baptême du patron du café en fait, et ça s'est transformé en gala. Et d'ailleurs j'ai une photo où je dois avoir 12-13 ans et j'ai son instrument. Donc non, moi j'ai plein de souvenirs. Parlons de photos, Yamina. Ouais. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous dire un petit peu sur le... Là c'est quelques photos, mais vraiment... Donc là c'est papa quand il était très très jeune. D'ailleurs il a un côté un peu mexicain, on a du mal à le reconnaître. Donc celle-ci, là, c'est une photo, là aussi, hein, il était assez jeune. Là, c'est à Montmartre. Alors, d'après maman, je pense qu'il avait 18 ans. Oui. 18-19 ans, il était vraiment très jeune. D'accord. Là, c'est avec Farid Atrache. Oui. Yeah. Bon, ça, c'est une photo un peu floue avec maman, mais je la trouve... On ressent un peu les émotions, les sourires, donc j'aime bien cette photo, exactement. J'aime beaucoup de cette photo. Bon, celle-ci, voilà. Celle-là, il est tout le temps sur ses disques. Oui, oui. Celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Tout à fait, avec son luth apparemment. Ouais, ça aussi, elle est sur un disque. Oui, tout à fait. Sur un 45 tours de mémoire. Ouais. Là, c'est au volant de son taxi, oui. Parce qu'il a été chauffeur de taxi pendant des années, mais la nuit, hein, maman. La nuit. Voilà, il préférait la nuit. Mais d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'il a aussi rencontré pas mal de personnes. Entre autres, parce qu'il était taxieur, je crois qu'il, selon ce qu'il m'avait dit. Alors, dès qu'il était en France, Farid, il appelait papa. Tout à fait. Et d'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit, il n'a jamais fait payer une seule course. Dès que Farid montait dans la voiture, il capotait ce qu'il y avait au-dessus des taxis à l'époque pour dire qu'il était libre ou pas. Et en fait, voilà, il se rendait disponible parce que... parce qu'en fait, voilà, c'est... au-delà de... c'est pas la course qui était importante. C'est la personne qui était dans la voiture. Et puis il avait une admiration incroyable pour cet artiste. À la maison, d'ailleurs, on a encore
plein de cassettes VHS de ses films. Voilà, papa, il était vraiment, c'était un fan. Un gentleman, il faut dire. C'était un fan absolu. Et je pense qu'au-delà de la musique, il aimait la personne. Absolument. Il admirait plutôt la personne. Et le contact avec vos enfants, avec ses petits-enfants? En fait... Parce qu'il y a un de ses petits-enfants Ouais, en fait, avec ses petits-enfants, c'est... Mais comme en fait, moi je l'ai vu avec ses petits-enfants comme il était avec nous. D'accord. Alors, un peu plus... sa grande phrase, c'était « Laissez-le tranquille, il faut pas crier, c'est pas comme ça qu'il va comprendre. » En même temps, papa... Mais des gens à la base. Ouais, mais en même temps, moi petite et tout, moi j'ai jamais entendu mon père beaucoup s'énerver sur moi. Et donc avec ses petits-enfants, non, il était, il était surtout avec beaucoup de conseils, mais comme il nous l'avait fait avec nous, Attentif. très attentif. Voilà, dans la vie, faites attention, voilà, soyez vigilants sur qui qui vous allez côtoyer. Les amis sincères, ils sont rares. Il est important de travailler aussi pour évoluer, avancer dans la vie. Mais des conseils qu'un père donne à ses enfants sur la droiture, sur le respect, sur on ne fait pas des choses mal, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on le payera. Que des bons conseils, mais des conseils avec des vrais, avec des valeurs universelles. Enfin voilà. D'accord. Et parlons maintenant de si un message que vous voulez éventuellement donner à ses fans. J'ai vu une de vos interviews le jour de son décès. Vous étiez étonné qu'il y avait tant de monde. C'était un soulagement pour vous à la base, c'est ce que j'ai compris. Alors, contrairement à maman, Oui. moi je suis pas si étonnée que ça, en tout cas de l'empreinte, de la trace qu'il a laissée. Parce que quand on est un homme bien et un homme droit et bienveillant, enfin, les gens on laisse des traces. Par contre, oui, j'ai été étonnée de tous les témoignages et de cette vague. En fait, effectivement, vous avez raison, de cette vague qu'on a pris lors des premiers jours. Vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir un téléphone greffé à l'oreille, quoi. Ça sonnait, ça ne s'arrêtait pas. Si j'ai un message à faire passer, déjà, c'est de remercier toutes les personnes qui nous ont témoigné de leur soutien, toutes les personnes qui ont été présentes, toutes les personnes aussi qui n'ont pas pu venir parce que oui, c'était au mois d'août et chacun était C'était les vacances. occupé. Mais en même temps, ça m'étonne pas. Enfin, ça m'étonne pas de mon papa. Il aimait pas faire des vagues et se faire remarquer. Donc, il a choisi son moment. Donc, je voulais remercier toutes ces personnes-là de leur soutien. Vous remercier aussi et les personnes qui l'appréciaient aussi pour sa musique, de faire perdurer les choses. Parce qu'il suffit pas de sortir un morceau. Si derrière on ne l'écoute pas, Il n'y a pas de message. il n'y a pas de message, à quoi bon? Et là, en fait, voilà, moi je suis contente que son œuvre elle puisse perdurer dans le temps, qu'on puisse ne pas l'oublier pour la personne qu'il était et puis pour tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup, Yamina. T'as oublié une question. Parce que comme ça, c'est l'invité de tout ce qui est musique, chanter. Parlons de musique, est-ce que vous-même, ou bien vos frères, ou bien vos enfants, ont hérité un peu de musique par rapport à leur papa, à leur père? Alors, Un de la famille éventuellement qui joue de la musique? Alors mon frère Karim, il taquine la guitare. Il a 2-3 guitares chez lui. Donc Karim, il serait plutôt... il aime... Attends, juste le bruit. Voilà, ça c'est bon, c'est bon, excusez-moi. Oui, On aurait aimé éventuellement l'écouter avec un petit morceau de son grand-père, entre autres. Bien sûr, est-ce qu'un petit air? Ouais, mais non, il chante pas. Il peut avoir que la musique éventuellement, mais il n'aura pas les paroles. Merci, Yamina. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ah, Bonjour, Sofiane. Bonjour. Petit-fils à notre artiste Brahim Bellali. Un petit mot sur ton grand-père. Moi, c'est mon grand-père, je l'aimais bien. Je savais que j'ai déjà écouté quelques-unes de ses musiques. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Et on passait de bons moments ensemble.
D'accord. Et le contact entre ton père, ton grand-père et toi? Bah, il passait bien. Moi, je l'aimais. Je crois que mon grand-père, il m'aimait aussi. C'est sûr. Et bah voilà, il me manque. Hein. Tellement que c'est vrai. Et ta maman disait que tu faisais de la musique, au fait. Un peu. Ah, maman. C'est l'émotion. Ah, courage, Sofiane. Elle est au ciel, elle nous regarde actuellement. T'inquiète. Pense à comment tu taquinais papy. C'est ça qu'il faut que tu racontes. Raconte-nous des anecdotes qui s'est passées entre toi et ton grand-père, entre autres. Bah, des fois, je le voyais quand j'étais en train d'aider ma grand-mère à faire à manger. Papy, mon grand-père, il passait sa tête pour regarder ce qu'on fait. Il disait qu'est-ce qu'on faisait et après, il repartait dans sa chambre. D'accord. Il n'y a pas une anecdote, entre autres, qui peut éventuellement te rendre le sourire là, tu pleurais, mais. Hein? D'accord. Merci Sofiane. De rien. Et bon courage dans tes études. Merci beaucoup. Mon chouchou. Nous sommes avec Zara. Azul Flama Zara. عزول في الأول السلامة ينام. أكنيسيوم ربيع الساقين بغات في الثانية جيك ينام الغد تيموناج نديك لا ما في إبراهيم في اللاس يعقوب ربي. لا مشيت تصنط. أصرح ربيع اسمح لي نهضر السروميت. Allez-y, je vous en prie. Donc il était de la génération de mon papa, tout à fait, qui était à Saint-Denis. Je suis née à Saint-Denis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que bon, à la maison, moi j'ai entendu Slimane Azer, Chérif Rodder, toutes les vidéos de Farid El Atrache et des chansons de Monsieur Brahim Bellali. Et quand je les ai retrouvées en famille, j'ai pas fait le lien parce que je ne connaissais pas son prénom. Et c'est là où je vous rejoins quand vous dites que c'était vraiment un grand monsieur et un homme remarquable, pas seulement par rapport à son œuvre, sa fidélité, sa sensibilité par rapport à ses racines, à ses origines. J'ai vraiment pas fait le lien parce que il a préservé sa famille, il y avait sa vie de famille d'un côté, sa vie d'artiste, et je n'ai pu que constater que c'était un bon mari, un bon papa, un bon papy, quelqu'un de vraiment réservé, vertueux, sensible, gentil, très respectueux. Et sincèrement, j'avais plaisir à échanger avec lui. C'était les mêmes valeurs qui m'ont été enseignées. Et vraiment, c'était un grand monsieur. L'héritage qu'il laisse, il est, comment dirais-je, aussi remarquable tout simplement que sa personne. Et je parle uniquement de mon ressenti. Voilà. C'est sincère en tout cas. Qui repose en paix, et comme je le dis à son épouse, à ses enfants, c'est quelqu'un qui restera éternellement dans les cœurs, dans les pensées. Il a un héritage qui se transmet, qui va continuer à se transmettre, parce que c'était également une belle personne. Il était équivalent, son image, c'était son œuvre. Vous savez, voilà, chez nous, il y a un dicton qui dit il nous a laissé, mais il a laissé. Ça veut dire que même s'il nous a laissé, mais vraiment l'héritage qu'il a laissé, il est là. Voilà, une richesse, et c'était sincèrement un honneur pour moi de l'avoir rencontré. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. ابراهيم قميت صنع ذاك فرنسا صافي 24 سنه 24 سنه كي انا صرنا ولاش بالك زمر دينار ما نعطلق سمعنا السيولغنا عيدي السيول ابري ذاك نصرخ دي ساندنيا اللي تصدوري اللي صايغ ستوديو 33 de la République. يفرح ميديو فذاكيني تصدغوريو ميسنت مورت وميم طون مريع دادي يخدم سميك عوض اون 2003 2004 يعوض يثوغاش نيس يسوفاد يعوض لي زونسيان لي زاني 60 كفري فوالا يوساد غوري توجور يقاري داني ويقلاق الانسترومون تاع الخدمه كان خدمه شي قلاقني يعني effectivement
يتشاور يعني هكذا مالغري شي دار تكا في الدار ماشي حاجه شو جوست انا ماتر انا ماتور مي ما ملكيكش ما حمرها الفنان يعني زيك تيزرع دونك ما يقاري شي قال اخوني شو لا قرار سيك راسي يعني دي كونساي يعني ماشي استقبال لي كونساي يعني بارابور vers ناس يدي يخدم le dernier CD du Sofa, c'est un gars du Sofa. Il y avait ça où je tenais ici, où ils ornaient fiala. Le Swahlis, donc là, je suis participé par rapport à une thèse de Qarid, ismi Siem Kanaki, surtout. السيعلة لا شونسون الفتية اسمي يخدم السيدي نقالو سورتو لا شونسونين ثيعلى او يزورنا ثيعلى يهضر والشفارة فين وقعنا اون فيت يشفى مي يحمل هذه شاور سلاد يحمل هذا ويعمل هذه شاور في المجاهدين في الشهداء هي ديك الشهاده اللي مزوره اسمي سيوادي اسمي غنى في البيح الشريف غنى في سالمي بوزيدن دونك ميدان المحو الشريف عطاس الشهداء اللي نكتب زاد دونك يريس تجميد دونك كيما يدوموندي دون فيت اون في عطاس تاع سنين بريسك بدينا جميع نخدم ان فيت انت كيكتب au niveau d'Abraham Olishérek Dina, c'est un grand monsieur. Au niveau Tania, il est connu par rapport à tous les chanteurs. السنين تمرة تقدر نسوكيت الحقيقة تسن كاين طاس لي غالا او فيت يحضر نتا او ميم طون زريغا كيتقدر لي فنان اما شريف خدام اما كمال حمادي انا كيسقر فريد فراقي مليح سعداوي صالح في الاسيا فوربيو الشريف خدام يدنا في الاسيا فوربيو ويقول كيف ويقول يسمى يخدم يدسن نتا يخدم يبدا دينا الشنا 1959 كوم 59 يخدم كوم يبدا لا كورال راديو فرانس كاين ان جروب كابيل لا كورال الشريف خدام يقبدا دونك سي لا يقبدا ديجا لا كورال il a participé pas mal de les galas نتا جعفر خدمنا طاس جعفر سليمان في الاسيا في الاسيا فور بي صافي با لونتون يقولوا ثانيه سنسيو الرحمه ثانيه اكلي حياثا يسن مليح اكلي حياثا اسمي كليس على القهوه لا ري دافرون مونتخي دونك ويقول كيف عيسما ديون اون فيت دابا راه تيك جديد كاع نتك جديده يكسب الدن شنان قبيلي سليمان عازم في الاسيا فوربي الشيخ نور الدين هناك طالب رابح ودا كنزيكو كلها ومن بعد هاد الناس يتمن قلات يدير ارتك فاريناس تو ويقول السنة مرة اللي يدبر يوصل منصور يبغى مسكين هذا يروح على المورث وريش يبان دابا ما كدير تالمو يلي ديسخي يروح ميم مو دوت لا بيريود يروح نمدنو كل لي فاكونس يروحوا نتا وحدس لي بارتي ميم نتا يعني يروح لي فاكونس مي البروبليم ديو غالير مسكين دابا دونك اسمي الله كثمور تزريق لو 19 اوت جي بري كون vous avez pris tout le monde exact كنا نيغوسي ميلاد دونك يروح مودود نتا كاين السمانه وقبل هاد روحها ساوله سناك تو طون مي لا نعطلو كل السمانه 15 جور اي دي سيونا سيولا اسنا دابا ما قليزوها تروح ثمرت إن من مردو غلط الناس دينا دابا مزمرا كيما المدرسه في اوت المدرسه في سبتمبر بالك لو 20 سبتمبر دوها إن دارتي ديبي سبتمبر هكذا فغدينا كينزا الناس هذيك كان غروب بليزير اي فينالمون اختبار رب العالمين تيجعل ربي ان شاء الله قالت الجنه ان شاء الله الركاز العاليه سي نوم دو فالور يسعى تمثيليت ما يفكيك تمثيليت العاليه
اللي جونتي تقدر مدنو كلها مشطوحه من القران نيفو لارت يعني الخدمه ينس يتقدر كيقول شي عجب دبرهم مرات قصرتي دبرهم ما كنت ثورة يقفذا حفاظ بس كامل دي على كدي جبد ثورق ذيا دي جبد ثورق ذيا شي خمدت كسفريه امشي لا خاص خدمه الغنيه احقر بمردينا موسيتو ما اكتوبر 2024 هذا رئيس اما كنت فريق جداد يسجل جديد نروح في الجزائر نروجيستري سي لا كي جو الاستديو العالي دينا الجزائر دابا دونك اللي توجور يروح هكا الناس يحمل الفن على ميقموت دابا موسيقى غني يبارتيسيبي على دمجات يخدم داك فرنسا يخدم داك فرنسا طاس الوقت اللي 54 سميت لا غير دونك il a travaillé beaucoup يحكي يدير خدم طاس داك فرنسا يخدم داك سوا داك ساندنين كليشين طاس يخدم كي نخدم مرة مجاهد داك الناس donc il a participé à pas mal d'opérations de la fédération France. أرنو في ثوغاشينس شارك درنا شوية ناس راكما في ثوغاشينس دابا عام يشنا تنسيدوك يشنا في ثايرة يشنا في الغربة يشنا في وين نسعى الراي في وين يكسعى الراي سيدي دير يشنا ثورا كانت فاقت فيني سي ترجمة كنت فارق صرفتنا الفن في وين يكشنا ثاقل في وين يخدم توت لا سومان السلحك أين ديوا سيتشا تجاه دونك يشنا في ثايرة داغني يشنا في ثايرة دابا مدينة ومن بعد ثوغاشينس زديكيت مرات سنتوري ثوغاش دابا تكسر دي ميساج سي دي ميساج جدا يعني لكن ثير حمار ربي بسعيد فلاس تيجعل ربي كتجنة ان شاء الله وازدي فكار بي كوراج يمونيك يامينا داغني دونك فوالا on est là toujours. Merci beaucoup de Merci. الله يسلمك. دابا راهي كل حاجه ربنا يعفو فيها يعني كل مني دابا راهي مشينا vers les chansons des années 65 66 وهي زمان ابري باسو بعد مبالي ابري كمل عارفين يوم وفي دابا راهي مدينه سلاوي الرقم ديالها تمديد ديال اللوتيل راسورونس ديال اللوتيل ديالنا شي ضيوف لم ديالي خدمات القاعده ديال سلاوي اللي كاين في راس طار انا واش مثلا لي زاني 69 mois de octobre novembre 69 après on a fait de l'adresse la leçon sauveur des deuxièmes après on a تميلها ديالنا ساعه تقولي يديروا بها نعم ربي يسر خير روح يا زمان après باش يروح يسريني وين جاكم ميسيسيكم داو عواد عمر شريف إلى ذلك يقول لنا شحال يصعب يسمع يصرغي يمكن شي ولي ويبقى له يسمع غير واحد دابا راهي يبدا لينا راهي إلا داود نيل كان في قصر ما كانش داودي القيمة كلمة أبرا هو هي الزمان أبرا هو صرير يتواش على السيديو ذلك كيف واحد على السيديو سيتو دي جوزيام ذلك كيف يعني قيمتنا أبرا سي دي لوركستر لا يا كان داكور أبرا هو صرير يقول ذلك أن السيد المشتور فوق سانديني فوق برطمان بريد la gardino la rue de Lafayette لاني كيف في واحد عندي لاني ضروري يصير لاني القيمه ما يفكاش لو ديال خصم بيوتا ما توش ابري القيمه قد لعبه ابري الكاس ما يروح يصير لا الهداليو ابري واحد يلعب ابراهيم بداليه ديالو غاين الناس بعد مني الناس ما تنجموا تكلفوا ظن تيروح يكون تزاوج مهندس سعيد
l'ambiance de la petite, et on observe, après fini. C'est un lit bon, un lit bien. طارق ما كاين اللعبه باك انت كي تشري لي après تمدي لها رزق واش هذا في موت يا ربي يا درات مشاور بين انا كشتي غدا شناي انسان دا شناي يا درات مشاور ما كيقولين انا نشنا مصر وي سورتو شي عواد انسان دا عواد هذا وي شيء بون يجو قوي تمشاور من كابرينا طريق شغلي جوز نفسه après finir 76 après حبس مي تبني لي تفسير كاين ارزا واش تفسير باركو مو الطبول فريق فوالا ايوا ملي امشي كديوض الصبر نتمتن تينس اسكي شي يوض العفو بيان كان شو مثلا كي ولا شي طولت باقيلا في 5 كان قبل مني 8 jours 10 jours ما إلا هو 10 jours المسلا يدير شي هيد الوصيف شيعة أصبحت 8 الوصيف الشيعة فالنتيجة بيان سور شيعة سي أبري يساوي لي هناك في الصحراء سي بون الميدا كما كان دور تابريل دور تابريل ولا فوبي تابريل وهذا تيا هو كيليو يولي لنا يوسف بوداود أصغي قروبين كيليو الأمور كان لي في موت أشياء غربية vraiment زراعي la première fois qu'il est connu ça fait voilà هذا شيء أخر بيه أخر يديروا بيه تمني يدور النقدية ماشي باش عاد دير الشيء يخرجون إبراهيم بدرين ساكن بعضهم استعمل بيجي في الطرف إبراهيم بدرين سمعت الزيجة من فرنسا d'ailleurs الشعب ينفعش من اللي تسوي يتصور براك هنا في الجرائم صارت الفرق فوالا et puis الإجابة مني ما 22 رفض على فرنسا enfin الدورة الغريبة اللي مشيت لا plupart du temps أيضا اللي كنا نسميه إبراهيم فندم حتى في الوقت اللي سبايو c'est un ancien chanteur أطاسي دو كان في قبايلي يولي كان أطاس تواشي يمدن أنا حسب كنسليق وما خدم غير تاكسي مش تاكسي حتى الشاب باش مسافرين داروا لي هذه الأيام ورمضان محمد تاع بلاد الساعة للوقت اللي ناس إبراهيم ناس والله vraiment ناس يظن شو دار دوا ساندويتش يعني فيها با بروبليم نمشي راه يقولوا لا ريبوبليك نبغي لي ساندويتش قدام يوالد باش نسمع ابراهيم بالليل اليوم دجاج الان فاهم ربي يمكن جا زرق بالميزان دايما تكسر دايما تصاصا فوالا يمكن لي نسمع شويه بني يموت يقرا هي حاجه بلانشي يمكن لي غير يموت ملي غير يموت وراح للغايه بمعنى الجودين يسولين وثموت إن الفوجي عشان يموت إبراهيم بالليل بس يا حربي إن كارجو يتشادر يلبس هذا يلبس في عاد يكون ماشي يسميه في السبعة يمين فوالا في السبعة إنك اللي يلبس جدا في عاد سبعة في عاد يكون دارين كلهم من غير الحال واحد يرعى يموت اليوم لازم إلا يجوزين طلبت صفاك لي شديد لمالك شديد نما نسيش كيف قدرتك أنا كنت قدرت شديد صندوق الشاكونيس فوالا كان بالنسبة لي مال إبراهيم بالله يرى حتى اليوم يخضع يزاد طبعا يروح ليسوسنا اكزاكتومون ليسوسنا ولا كنا سويديش الا بيسوسنا باسكو ابراهيم بن جامي ما شغلوا بالحاجه غادي زاد غادي عرفي ولا الحاجه يقضي كل فوالا الى هذا اليمانيش الى هذا فوالا
فوالا شيء يقول بيسك سيدي يسوي بالعربي انك ودي مثلا انا نجمع البرنامج بمعنى ابراهيم مثلا مربي ان شاء الله فوالا من نسيب صاروا بيجيت راح نعمل سن الولايه الفلانيه الا طريق الرحاب الى الغالي الجدير الى المصالح كله اشتغل un ancien chanteur لنسان باش نعرفوا بمعنى مارشي العربي نسبة إلى السجن التنسيق بسهولة وجمعنا عناصر تكنيسيان راديو ميديتراني voilà ça m'a fait plaisir la semaine où nous avons pu avoir خاطر j'avais parlé نفدي فرحة يسونا لك بها ويعني ما يقرح الحال شوية بمعنى ابراهيم بالله أسألكم ربنا نقول لك جابوا راس يعني مقابلة عمر يصور بالك هو واحد الساعة سالبة أسألكم ربنا ويحسن يجيك إن شاء الله. ثلمير ثم قرنت نصر يشيك خمنا في إبراهيم ذم دا كل يعني داكيني وم دا كل خاطر كنا كيني ذلتسا انا زوارو يحملها ذلتسا توغاشينس ثغيدا نحملها كيفيكتيمون ينظر تقبيليت يمزا سوماثا حملها يوكلي كما شريف حدام كما الحمادي اكل يحيى وذي عدن يوكليك يعني من ثلاثنين معنا ابراهيم بلالين يزاد شطوح الا يون وسا يمقاردن يراك ياك ذويضنين دفاريت اكزاكتومون ابراهيم بلالين حمله خصيا كان من بعد ستولف كيت وليت شي تكلت ذاكينين لي زاني 73 73 نكينين ساعه داير لي فاكونس لو كان بالراحه موريتي ديونهم كان يعني سوازاليس دي ثالث اثنين زديك تروحون داك لي توريست سيال ثمور تردينا ونكينين ساعه دينا ثمو سنيدين دوكالي وتروحوا اردينا تقصير هكا ساعه داير لي فاكونس ديالنا دينا يستولف تقولي شفت تيكلت ابراهيم بلالي واش دار دينا نتسا دحمل الحراشي وي الطالب رابح افلاسني افور بي واش دار دينا افلاسني افور بي ثلاثه كان دان ديك لا تلفزيون الجيريان كان الفيلمين ديالنا كيون ومكان كنيك ديالنا ثم قال له ريستورون علي بابا سميس يدوسنا فري في البحر ونكين اللي غدينا فرحه غطاس من كيدي ثالث وتوسنا غاره الى معنى فرحه مي ولا سولتو ابراهيم بلالي فرحه طالب رباح فرحه صدح من حرشي يعني حمله في النكل ملاني نزور منا الى معنى ابراهيم ترقو هكذا تولي خاطر الغاس مليح مليح دغا نكري دي ثالث نين تقصيرها كان ديال الكومبلكس توريستيك نين موريتي كان او ريستورون فما دغا ابراهيم بلالي سكان ديال الطبله تسدينا كاينين تقصيرها كومبارازر شني غاسي تاع شتيلس انت اللي سنت انت اللي سنت ثاغشت روحي يثري روح داكور إسلاد إبراهيم يوهم يعني كثر شتي في الهم مليح مليح إبي يكرد يجي الطبلاني يروح إنك ثاغ شتي تعجبيها تصطاس ويسيناري مير والسيناريو والسيناريو ذي السين السين من بعد انك هين كنا يقلع نسدر ذاك اكيد نغ نسدر لا تلفزيون الجيريان انك ان توريك غاي نيد ما يلا غدا وذا كان ثلاوين دلسنت لبسات قبايليه توسان خاطر يبدا شنو ثانينس السلام غا في القبايليه القبايليه لا السلام غا في القبايليه السنه اللي غاص ابراهيم ولا شو غلف غاضب براسي ذاك كان السنه تحدين يرنا سيرومي لثالث منين سنغت كان كذي هنا تروحون دخابل يرومي نردي هنا ايبي داير الكليب نين على السكين اللي غادي لنا كاينين إيش عندي تيكولا كتلفزيون ويعقلنا الغش سي سي
دونك شبح اسمه هو يكتب لي تسني ثارش تني ابراهيم هذا خاصنا تمديث اللي فوق التورناج اللي توسا نموالا كيدس القصه غني غاس شو تخمم غا ثوغاشيس شني غاسي ثوغاشيس ولا باللي نسنا ثوغاشيس مليح 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 سينا من بعد يفكاي التليفوني نسمع ماشي التليفوني اللي يفكاي لادريس اللي تي تاكسي ولا اللي فريد اكزاكتومون ثوغ الشوفور دو تاكسي شنو كان بعد يثوالا ويدينير ديالنا بعد ابري هكذا كي خاطر روح فرنسا 76 ولا في 73 non 74 donc 2 ans après روح دار فرنسا سينا يفكي لادريس 33 rue Débouché à Saint-Denis اي بان لادريس اللي اوريخ سينا من بعد سميت روح لفرنسا يمكن يقيم 76 77 78 79 ورنوذا غير فلاس خاطر كاين يكشف مع بري ديال القرايه ليكول دو جورناليزم ديالنا قرا ديالنا اي بي بون ونوذا غير فلاس الى معنى فوق تاع القرايه وغا الماغازين كمال حمادي دو سكان دي ميلي لو مونطون سي فوالا فوالا وخدم اون ايديسيون au 118 boulevard de Ménilmontant. دينا خدم اون ايديسيون جو ما برودويزي كان يعني ثلاثني الى عمر برودوي هناك وسينا من بعد دي ثلاثني ثلون فاد لا راديو بور ماشي بور سي سا راديو بور دغا يعرضين يونر دينا هو كان خدم اون ايميسيون مكثر ابراهيم بلال بغي غادا ثوالي بغي غزرا دايلا هكا وي سينا من بعد خدمه ليميسيون خدمه ان ابيل فكر تيغرين وكان اللي غاس حمد غطاس ابراهيم بلالين وعدا غير دينا لادريسي دي في 83 الى معنى ليميسيون دي راديو بور وقيل ليميسيون اون بلان ايميسيون خدمه لابيل كي عمر عبا على ليبوك نتا عمر يسقر عمر عبا ثيغريا كاين اللي غاس عدا غير غورس يفكاي ديون لادريس كان دي ثمورث يفكاي ولادريس كاين وتوفي غير ديالنا 33 رو دي بوشي وتوفي غير ديالنا سقسا ديالنا توفي غير ديالنا كلك يبدلوا مكانني سينا من بعد ابراهيم صور ناس الاخبار ناقص ليش ناس الاخبار ازكوني الصباح يبض ضروري انا ميدي في الذكاء كونتوار دو دي ماغازا فريد سراكين ابراهيم بلالي نهاك السنه ما كان السنه الاولى هذا وين سيتي اون 81 وي دونك في غريني دريغ ديالنا لا راديو بور ثبوض ابراهيم بلالي ناكاش كوني يسدر ذهنا نوذات تسيبلي لي ثم زواروث كيدس شكواس سنينغ ونفرق راه الميغ فرق الموت هكا خاطر وقبل يمث واحد 20 يوم كنيك دينا في فرنسا كوم بارازار نفطر نكينين تسان ابراهيم طيب وي السوله غاس يسدر دينا دون زان ريستورون لو ماجونتا دينا كان دي 18 ارونديسمون وي اي بان نقصر من بعد ينايد مام طفيت خمس دي موريتي دي سيدي فرج انك ادى صار الساعه ديال لي فاكونس ناعس ابراهيم اني هو كان بروبليم ناعس غادي واحد السخاني لا سلامينك ناعس مولاش سوليد كاني هذاك تفاصيل خمس نتيحمل لوتيل دو بور لي سيدي فرج دغا مالوروزمون كان نروح سي فرنسا واحد 15 جوره كنيك يبغي الاخبار يبغى نعرفوا ربي هذا يعني تسيط لك ابراهيم بالله اكزاكت الا مام بعد سينا شريف خدام يثدو يدنا شريف خدام يغال تساوي ذاك النيك خاطر كان شريف خدام يقيم دينا اطاس لي سكواسني يقيم دينا يورو دو ذا فلاس شريف شنو كابري كان غادا هكا دونك ندوكو لك النيك ابراهيم ونكينين ابراهيم اطاس مغربيين يخدم عندها في 9 دار ثم غرا ثم زوار في خدمه لي سيمون مارتر لان 18 ساعه سيد ويفرح اطاس وي فريضه صدق يعداد باكيني يعداد ديال الاطلس اون فوا ديال الاطلس اوسي يشناد ديال الاطلس يشناد بكايس دي فيزي وزو اطاس مغربيين عندها عرضا يوكل في الدرغ ارشنا
لا معنى ما كان سينغوراني وري بغياله اكزاكت ميم ذلك كينيتي ديالنا ميم يخدم كرا لي زونجسترمون يخدم كرا توغاشا كني كيسليثنس بور فوالا سيتادير يعني ندير ميم عموش بوحند شفيق عموش بوحند اكزاكت فلاس يعفور بي ويدي يوكي السناغي ذا ايت فريده وي فين شنون واش انا دري ميتفرفير تو سا اكزاكتلي وصفت يدس ديجا سعر وصفي فايسين اكزاكتومون دونك نبدا مشوار غزيف نكذب ابراهيم ونمصفر قريه وكليك ونسمري له كان كاين يوث الثالث ولاش دا ولاش اسد ونسمري لي انا نكيدس ما ديروا حلي باكونس على ذاك تروحوا تسخميو تروحوا تسخميو ذا كيني وديريدس بليزيور فوا ما عرف كايث ما عرف تيجي وزون يدد ما تدرسنا دونك ابراهيم اطاس تاوسي وني شركنيتس فوالا تنمير هذا فريده بعد لي سكوبي ايمي يوليد غير غورك يجي سور سان داكي جابون سي لا بروميير كويس لي غايشتا سي يوليد سور سان يدين ماشي وستيكلت il a eu du succès sur scène aussi يفرح عطس اكيد ميم لي زونجسترمون ينس لي زونجسترمون يخدم دينا ديال فرنسا ناضي كدي مرت ديري دو سكلس سي دائما دينا وسلا يوث تزليت شفي غير نتا شتني خدمه كنيك شفي غير في التيترينس ارجو كان تدم كثير دونك كيش يقصر العود ديالنا كيش يقصر العود ديال تزليتني داكور خرجتني قراص ارجو كان غاف ثمورث انتو كان دون ماشي في على هذا فريد لا ماشي تيجي نو ثلاثه على نص شي كان ماشي كاينين ثلاثه كي قراص un truc comme ça la musique كاينه فوالا غافر راوي سيتادير غافر باللي كون كوا يحمل ثامورثيس الراوي يحمل عطنا ان تريك كوم سا اكزاكت فهمت خاطر ابراهيم تقابل يحمل طاس ثامورثيس يخدم اوسي تيكي ديال لا فيدراسيون اكزاكتومون ذلك الدنيا يخدم نتا بوحكليشي توسنا طاس سي لان دي زارشيتيكت دو 17 اكتوبر 61 وموحكليشي سنارت ايفيكتيفمون غفير محمد وحفيظ قرن محمد وغفير انت الدرتيس ديالنا كان يخدم من لا فيدراسيون دو فرانس الو وي اتس لايك ذا فاك اي دونك يخدم تيزلي ساكينين كان داغيش قصرا كالعود c'est une chanson patriotique en quelque sorte. Oui, oui. Et ça a tassé, يعني أنت مورثي. ça a tassé que ça, voilà. Donc نأكيد وحمل غطاس توغاشينس وسنا يوك توغاشينس شنو وقتي كنت أكلنا أنت كان. فالفلاس يعرفوا ربنا كان مشريع دروسة إبراهيم. مي دايورو الحاجه تهاوس لي بغاتي ديني الا يوم العود غورس كاين يبغى كان سيتكسا كان كبرك دا الصودا غالمي دا يعني تدبوغ العود ني غوري جماعه ديال الموزيين ذوك خام اي في بارتي دو ما في دو 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 دي ارتيست كي مو انفلونسي تدير امذن يزوزنن ثدرتي ويزوزنن وليو في الشنا ابراهيم بلالي وانا سير العود نسدك اربع حثافات اين الصراحه سوا تصدى فريد لكن لا وساغ يراون دونك دركاز نو دانازور دكوال داغن شدا عواد انت دا عواد الدفاريد اسك سي كوينسيدونس نعمك جو بونس انك ابراهيم دابور اين يحمل ابراهيم حملات ابراهيم يحمل الشريف خدام يحمل عمو شبوحان يحمل فريد الاطرش مليح انسان هو يحمل اطاس الفريد الاطرش كاينين كيدس نحمل يوم الصنف كمان ولاد الكيني يحمل غير كاين يحمل كابراهيم اما فريد الاطرش يحمل اطاس ودسلغاس ولاد الكيني اطاس شريف خدام سلغاس اطاس عمو شبوحان سلغاس اطاس يحمل يحيى تان انا حمل ياكل كاين يحمل ياكل نزور مني قديما ياك
فوالا دونك الشركه نتاع غطاس تغاوسيوين يعني غاوين يشدنا غير الشنا يعني كإبراهيم يا دراك فون شتاقيني الحمل العود وي يا سيرفيا يا دراك مشوار يعني كي نشنا غدا فريد لا الا كرواس كي السفر فكا السفر ذاك بعدا يوليهن هكا كوين عنا شناينيش وفي مغرب سقسي يا درا ما خدم ذاك تيزليز معنا البوم يا درا لا استكوال كيت شوارع فرا شراكين الشوار يعني والشوار غارية كان خاطر ابراهيم سين قراني ما هو ياك يجبد ديما ناس كنا غادي الشنا يجبد ديما ناس سواطاس دونك الكينين تقبر ولاد الكينين الحير اكينا دي الشنا خدمه كانش العودي ثالثني نص ابراهيم يخدم الاوركستراسيون دونك والصور غير كينا داكور وخاطر والحوايج غير كاين يولنا دي مود ثيكتين اشو غير خاطر خدمه كانش العود النيين هكا العود اللي انت كل وين كان دي ثالثني خدمه كانش العود دونك وشيك غير حوايج يولنا ايدي من الكرا لو كان يخدم مع الاوركسترا مثورا ما يخدم مع الاوركسترا بيان سور ابراهيم بلالين استقصير شريف خدام كمال حمادي خاطر نفلي زوارنا الشغل كيني ايوا كان يدف كان شو بلالن راس الشركه دي ثلاثيني خاطر كمان سي ان ريسك ابروندر ما كان فوالا دونك دي ثالثني والشور غير ياك الشغل غير اشو كان قاري جالس ابراهيم تقبل نتسايم سلاين الشواري داك كنا مسلاين في كل يدي مودا كان مسلاين سعواد غاس انت تيجي هذيك ثين كورا تنتموق لها في كل كينا كام سلاين في كل كينا كاكا دونك نتبعوا لك مسلاين دي 30 ينس يخدم ثين كورا ياكين تقول كان نصدور دا سقسيم قبل نقارو مولا شغيليف وزري غير اشيمي وزري انسيد كان ديكا وانشتان اميش المي دا ابراهيم بلالي وزري ما يتوافق وانشتان يدر دي سوسمي يموت دي سوسمي ولا دا شاركين ابراهيم ني با ميدياتيزي بعدين هذا فريد تو تافي تيدس ماشي على نتسا اكزاكت The youth الثالث les années surtout 80 كنيك 80 تساونت نو قبل شطوح فير شطوح تيدت لون فاد ذكرى الصنف مودرن بي لون فاد ذكرى فمن غلا ويز يستكلفن وحريشه كينين قدلس نغنشنا تيدت زمرا دينير الران ديال الجهه ينازورنا كينين امقرانن غير منزا يقبورن واش نسوى لنا راه دي ثالثني الشغل كينين ايفيكتيفمون ميم شريف خدام ناكيد يقيم الامين يشدي فكر بين يون يحمل توغاشينس نتسا يثيد يران وطرمو هاث شريف خدام يروح هكذا ابراهيم بلال هكا سيدت ساكين دراس الكينين ولا سيتادير ويذ يقدشن ذي ثالثنين كلام فير الراديوات ان غاديين النظام لي ميديا اون جينيرال وذاس نسولنا راه اما السعداوي صلاح انا كلي حياتان ان كمال حمادين ان اون توكا ان ابراهيم بلالين ان عموش محنص وش نصر وذاس نسولنا ثقينين دراس واتي دينيغ ويرنا غاسيه كان بلكات الا وين يقرح الحال لا معنى ذين لان ونثني من نيثين اما السعداوي صلاح ان ذوذ النظام مسلا غير السن ناندي فيكتيفمون قرحيت الحال يموش نسوى لنا كان رازال تزليت يبنى نعرفوا مسلايه دفاريت ماشي كان رازال تسالي في بين ويذ قدشن دي ثالثنين ندهان ذوين النظام ذوين دي وجدان ذين وذي ساعه السكسي فمن هذا مي دازورنا كاين النظام الرنتن ذي الجهه انشتاكينين ناك نكم سلاينيد النانيد اما ابراهيم بلالي اما السعداوي صالح اما ذوي النظام فوالا
تنميرت الدفاري دمي تفكد أشود ندق لاشي وكنا تفكد ثاناقي فيونو نظر سوازالي الشلع عن سوازالي كالدفاري تنمير ثم قرانت وذش يعفو ربي وكي نزورنا وكليك الصواصل الجنة الرحمن وتنمير بثيوك فين يغد الجانب كليك وعلى ودي فكر بين سيرفيس ان شاء الله. Et d'Abraham, pour moi, compte beaucoup. C'est un monsieur qui a beaucoup compté pour moi. C'est un monsieur qui me considérait comme un de ses enfants. Et moi, je le considérais comme un père ou même plus que ça, parce qu'on ne peut pas dire un père. Je me souviendrai toujours quand Farid Faraghi me l'a présenté. Il m'a dit, Farid, je vais te présenter quelqu'un, tu vas aimer. C'est vrai que je vais aimer. Il m'a dit, parce qu'il aime faire de la tâche. Ah, je lui ai dit, alors s'il aime faire de la tâche, je vais l'aimer. Bien. Alors, un jour, on avait un gala à l'Élysée. L'Élysée, c'est ça. En quelle année 85, par là. 85. 82 ou 85, en fait. Et alors, quand je l'ai vu sur 5, il se met le Moïva, il se met sur la tasse de Rachid, je me suis dit, garde. Et là, je me suis collé à lui. Je ne l'ai jamais lâché. Un jour, même pas un jour, je ne l'ai pas lâché. Je dis, Ibrahim, toi, tu restes avec moi. Tu viens au restaurant. Je viens chez toi, toi, tu viens chez moi. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà, c'est d'Ibrahim. C'est un grand monsieur. J'ai toujours aimé ce qu'il fait. C'est Ahmar Bada Ibrahim. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche éventuellement, un événement éventuellement touchant dans toute cette... Ces chansons? Non. Oui. Bah, j'ai dit bien, ces chansons, c'est une école d'Ibrahim. Ibrahim, il peut composer une chanson, dans la signification de la chanson, il explique d'ailleurs. Il m'a donné 3 chansons. Ben, ce monsieur-là, il parlait des enfants. J'ai dit d'Ibrahim, ça là, je l'apprends. Il m'a dit, je l'en ai pas. Tu les as enregistrés? Oui, je l'ai enregistré au studio. Mais c'est qu'il m'a dit, il faut que je t'écoute au studio. Il faut que je te vois au studio. Comment tu chantes cette chanson? Je vais la chanter cette chanson. Eh bien, il est venu. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait la chanson? Je lui ai dit que d'Ibrahim, on va la faire moitié-moitié. Il m'a dit, comment moitié? J'ai dit, moi, j'ai fait 2 couplets. Je n'ai pas fait 2 couplets. La musique, c'est d'Abraham. Et le reste, après, je te mets tout à ton nom. Il me dit non. Il me dit, tu mets 2 couplets à toi, moitié-moitié. Je dis non. Je dis, ça ne marche pas avec moi. Je dis, moi, je te mets tout à ton nom. Et voilà comment j'apprécie d'Abraham. Je me regarde beaucoup de choses sur lui, beaucoup de choses, mais comme ça ne sort pas, comme aujourd'hui, comme vous voyez, c'est le jour. On est au cimetière, ouais. Et il n'est pas parmi nous ce soir, enfin, cet après-midi. C'est bien dommage, sinon il aurait été là aussi. Il aurait pu faire quelque chose. Et on l'a interviewé, t'inquiète. Ah, je te peux confiance, je sais qu'il est un grand. Voilà. Eh ben, Rahman Bida Ibrahim, Saïd Soubès, Rabbi Yassine Zarah, en sha Allah. Je vais faire qu'on fait bien comme ça, c'est des bien sûr. Merci Fabien. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné cette occasion d'être parmi vous, d'être parmi sa famille. Sa famille, c'est la mienne aussi. Parce que d'abord, il n'est pas, il y a tout le monde. D'abord, c'est un monsieur qui retrouve de toutes les familles du monde. Les gens qui le comprennent bien sûr. Et bien, je vais d'abord, on est venu nous recueillir sur la tombe de notre regretté ami Ibrahim Bellali avec sa famille, donc son épouse, sa fille et son neveu, son petit-fils. Voilà, donc Ibrahim, malheureusement, quand il était décédé, donc on aura bientôt, je crois que son premier anniversaire, je crois que c'est le 17 ou le 19 août 2024. Et à cette date-là, malheureusement, j'étais absent. J'étais dans le sud de la France. C'était Ali Judy qui m'a prévenu, qui m'a donné la nouvelle. Je ne pouvais pas. J'étais même tenté de rentrer, mais comme j'étais en famille, je pouvais pas. C'était très difficile. Donc j'ai pris la nouvelle, malheureusement. Et on avait des projets en cours, hein, parce que d'Ibrahim, je le côtoyais régulièrement. On se voyait 2-3 fois par semaine. Soit il venait chez moi, il venait carrément chez moi à la maison, comme tu l'as vu.
soit je venais le rejoindre ici à Saint-Denis, on faisait des balades. Donc il avait toujours des projets. Hein. C'était un chanteur, c'était vraiment un artiste qui n'a jamais cessé de faire de l'art, de la musique, même s'il a arrêté d'enregistrer. Donc, comme moi je faisais de la production à compte d'auteur, on a prévu de lui faire un double best. Moi, comme j'ai l'intégrale de ses œuvres. Il avait 12-45 tours, il me les a prêtés, donc je les ai numérisés, je les ai scannés, tout ça, ils sont chez moi. Donc, j'ai l'intégrale, absolument l'intégrale de ses œuvres. Donc, j'avais l'intention de faire une sélection avec lui, bien sûr, avec son accord. Il avait même une bande qui était, semble-t-il, inédite, qu'il a déposée ici, chez Mimidi Musique à Mohamed Niche, qui est juste à côté d'ailleurs, à Saint-Denis-Basilique, et qu'on devait enregistrer, c'est-à-dire qu'on devait numériser, et faire un master pour lui faire le tirage. Donc, moi, je faisais ce type de travail, c'est-à-dire de production à compte d'auteur. Donc, du tirage à peu près, juste, c'est pas à des fins commerciales, mais à des fins plutôt artistiques, voilà. Donc, je faisais, comme c'est un double bass, donc il y aura deux CD, avec un livret à l'intérieur où je raconte l'historique de son parcours artistique intégral. Donc c'est complètement différent de ce qu'il avait produit jusqu'à maintenant, comme cassette. Voilà, c'est un album artistique, beaucoup plus artistique et patrimonial. C'est vraiment malheureusement le temps nous a pas été favorable. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Moi, je le connaissais donc depuis un certain temps. Hein. Malheureusement, il disait à l'Arbi, on aurait voulu se connaître un peu plus tôt. On s'est connus sur le tard, dans les années 2000. Donc, j'ai réuni donc toutes ces œuvres. Et moi, j'avais donc cette pratique de faire le partage, avec sur YouTube. J'avais une chaîne YouTube. Donc, j'ai enregistré, je faisais des montages vidéo de ces œuvres. Donc, je fais un certain nombre, il y a quelques-unes même qui sont sur Dailymotion, qui datent fin des années 90. Et le reste, il y avait une chanson, effectivement, qu'il a dédiée à son épouse. Hein? Malheureusement, ça me fait malheureusement, cette vidéo, donc cette chanson qu'il a dédiée à son épouse, j'avais des soucis de problèmes de droit d'auteur avec YouTube. Donc je l'ai posté sur une chaîne américaine qui s'appelle Odyssey. Ça fait à peu près 5-6 ans qu'elle est là. Donc je l'ai sorti, je l'ai envoyé à Nassar, je vous l'ai envoyé à vous aussi. Je l'ai fait en double. Donc le titre celle que j'ai choisie. À celle que mon cœur a choisie. Donc il parlait sûrement de son épouse. Donc j'ai mis une deuxième qui ressemble. J'ai fait 2 vidéos en même temps qui ressemblent, qui sont pratiquement identiques. À peu près il s'adressait à peu près à la même personne. Voilà, donc j'ai fait ce montage. Voilà. Malheureusement, ce que je regrette, c'est que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on pourra le faire maintenant post-mortem? J'aurais voulu qu'il le voie, lui faire un best-of, réunir un peu toutes ses œuvres, faire à peu près. Il a 12-45 tours, ça fait 24 chansons, on fait 12 de chaque côté, 12 de sur chaque album. Ça serait vraiment superbe. Les masteriser, puis se faire un album et raconter sa vie et son parcours. J'ai un aperçu un peu de sa biographie parce que il s'est confié à moi, peut-être pas familialement, parce que comme disait Yamina, c'est quelqu'un qui faisait vraiment la séparation entre son profil artistique de musicien, de chanteur, et sa vie personnelle, privée. Bon, il faisait vraiment une dichotomie, une séparation totale. Un dernier mot. Mais je savais que, bon, bien sûr, je connaissais sa fille, je l'avais sur Facebook, on correspondait sur Facebook, tout à fait au début, quand je connaissais Dabarien Biali. Un dernier mot concernant éventuellement le premier anniversaire de son décès. Oui, son anniversaire, donc c'est le 19, je crois, 19 août. Donc on va essayer de venir, hein, on va essayer d'organiser une rencontre ici avec ses amis, on va faire l'information.
ses amis, donc on va se recueillir, on va lui faire un témoignage solennel, vraiment qu'il mérite, parce que c'est quelqu'un qui est estimé de partout. Tous ses amis, il n'y a pas quelqu'un qui va... Brahim Bellali, c'est une... Voilà, on ne peut pas le qualifier. C'est quelqu'un de très grand.